Hello mayam kamain taunari mayam nungairam gani haina thajai mayam ngasidi kai hai temple am da chakke tawini ko temple se akhoi sigagi 50 minutes to 1 hour gi drive oi lemon haiba mafam dugani but ai ombo chacha drink ai friends ni recommend tawrak pani kom phaja bani nungai bani haina aduna chatke tawini aduni da mayam hajik se ai se fast salwar se lure adu lorga adu su ipak pak tre hajimu fenek she le asisu comfortable oidre kenom tawre ngasi sumit se gidi ai sen da hakchang yam satina phadok ko da main tawre adedi ai se reel manam bani reel manam misina asigi same fee siga ai se hanong ma reel ma thangat ki bani ko hana gi video da mayam na uradi adugegi duduna ai ngasi tum hoklak pada aina dum youtube chatlu bada ai ki message ma comment ma lerami ko comment do jing bada hangdo jing bada hanubi hena lerami ko adugi shorts ki do adugi wakan su nungai gi dabduni ai sana khangje ko ise ahanu ne du shmi no indirectly hanubi ga har ko di wakan ki nom tawina duduna ise bitte ki dana kam khalle ko masi same fee se ngasi reel lam sunam ge na ko adugana kariyana hairak ti ba jing ge na aduni da mayam haji ko ai ngang iru tho ikong asai digi luzero hairaga koi nganna thok toini hairaga mase dum tale male dum tauna haji ma luzeri koi par lotion baloraga probably ai change to basu jai ko because koi mandir loraga mo mafam khara chakka da balai grocery ke ka adugadi sanagi su yaradi masam su ka alakke na do khangde aduna phenek shela chatpado comfortable oi kadra mayam du ka aduna khangde phi su change to bajai adada sa to but mayam da dum share tawrake mayam makhata na yengbiu ko mayam ima kena loire mayam akoi maga igai kuchu se khenadra kana bu lawduna industry amururi ba iman handi koire isu nungai bro wadi wabra nakruduga mayam jing se ima ga igai complexion se आई से लाइट की रिफ्लेक्शन खरा ngau bu re du khut ki kuchu se ga khangani kuchu se kya mui ye na khomaga da ka khoma se na pra hanu bi ole ji nok pode jong mayam se ma ji india chalaga full maya ha pu doini because ma siga la am da ha pa gi jarak ta ma ki pressure ga mamit ki operation so tauba adai ke hai nang kana nang gi bp high ra kari no to this bp like this sugar high obedana kana operation to ba yadraba aduna hajik chatlaga sugar test tawraga daga gidi maya hap to ina ta dikuma sa mai kopsal ani maya mai fenek de ki salwar na change tawreka salwar se kitang comfortable hoige ta ko chei su ate hen grocery ki kasu taw gada bunina en yaraga di sanage su masam ka alak to ni mana budi kakning di hai kai gino ne ma se masaji kai gi teenage changak pagi masam ga se kitang shangli ga to pam budune ba ka adi dina mana aten to pam de hai khang de sa pur tu sa to mayam da share tawrake en mayam haren comment mu jai thabi rakanu ko ki salwar se li kai gino phenek se ta naina mayam ai su khangi phenek na like kora budget pata hena phagani haina but ai mafam mayam stop taw gada budunina adi dina ne phenek to laga hair salon da puchala su sanagi changning da bado ba de dina ni da ka mu phang na si myam payam khoi su jawre ko sikana swami vivekananda spiritual center su lai re khoi so hambala parina khang de but campus yam chawi ko som da su renovation ta wi mane manum changa ka su da mayam da explore ta raga utlake ko ima ka ri se sikana swami vivekananda gi statue lai re Swami Vivekananda gi siga gidi khoi thoani ko ato pham dam chaluge to ma pham jis ko dam chalak chatoi no khangde gari pudi siga dum park tawrame temple change tawi mayam khoi temple manung dagi thokle temple manung yam chatti na phajai ko but siga videography photography allow tawte akhoi temple da so manung da su lunch tawre e haji kadai chattoi bado khangdri the sound from the chat but the sumayam da dum share tawrake temple the sing na manung yam phajai am peaceful oi yam nungai mayam khoi sana se imana photo namhali lai singi julia da tha na bai
मैम हजीगा खोई गाड़ी मनुंग द चंगे को स्टार्ट तौरे एंड सनागी ngasai di masam kakpi ke khan mani ko masam kakpa pubi ke na dusu pura roi sanagi homework assignment मैम लेब को अदुदुना मा हजी मा खना जुम द ड्रॉप तौरगा दुका गिदी कॉस्को चटलनी अदेदी अइना बुदी एशियन दुकान अम द चटिंग मने को कह टेंग हो के कासु फंगदी उशोय सु फंगगा एदी चाहौ सु खरा अदो अइनु पानमा थेंगनी हाइबा अदुदुना खंगदे चटपसु जाय चटपसु जाय बट कॉस्को दी चटबा यादे को दुना सना हना जुम द ड्रॉप तौरगा ओइना चटलनी अदुम मैम मखातना अदुम येंबिउ को मैम हजी कोई सना ड्रॉप तौर में को सना ड्रॉप तौरे हजी कोई कॉस्को चटलनी कॉस्को चटलगा मु फंगनसी को मैम कॉस्को यौरे मनुंग दमु फंगनरसी को मैम ऐसे इसी का मुक्ता की लिख से जेंगे ने को माना मुक्ता की लिख म पामेन हाई बने को तो से तुम जेंगे ने सिगे सिगा ज्यादा नहीं सिगा ना डायमंड के ले रे इमाना में से जेंगे से सब ब्रेसलेट नहीं है लिखना ते सीधी लिख से अच्छे से सब फजाई फिर उन मुझे का हजे अरिदास के नामू पप्पा के लोग की बदु को दिता है हजिक से ले रबर खंग देख खरा होंगे हजिक ना पुचै ले बस तुम लो इधर पप्पा होय ना यू यंगम खिनी आई के इमागना फिर उन ना तुम जी मैम अखोई कॉस्को दे थुगले को कॉस्को मनंग दे याम सु वीडियो नमक ट्रेदा बिकॉज हंजन हंजन कॉस्को की क्या वीडियो हाफ तोरी को हजी का कोई मफम द सेट कनी एशियन पोचै खरा ने एशियन ग्रोसरी स्टोर अम द पोचै खरा लौबा अदुकेदी चाहौ चेंग सो लौरके चाहौ चेंग इमा होय तुम युक्त चाहौ चाइ को एगी लेबे तो सुलोय थोखरबा मोय चाहौ तुम तमाई तन हौरगा नत्रगा चाहौ चेंग तिंगा ngौबदो ताइन तोरगा चाबनी ब्रेकफास्ट द लोय खरा तो सु लौरुगे इमा सोमदे यादे बिल्डिंग अवांग से सिगे सिगा खोई लेरमी हाना सिगे सिगा भरा युम लौद्री आइदा असे बिल्डिंग अवांग सिगे सेकंड फ्लोर दर कइनो लेरमनी सिगे सिगनी को सना किंडरगार्टन तमई बा सिगे सिमना के स्कूल दा अदु बेदी खोई न जुम लौरगा तो फर्स्ट ग्रेड हजी क्लास 9 कारी सिनी मैम को चौरे को सिनी पान थाई से को ओरिएंटल मार्केट मनों जगह के सो तुम उठलके याम दी चाव दुकान नते मैं अखोई जुम देख रहा था पिको आई अखोई ना हरा भरा रे मतो अदुगा गिदी तुम ना अपने दुना इसी दुकान से खंग मनी दे पोचे दी तुम शू ना फंग मनी मनों दा वास ले रे ओ पापा नंग ना हान वीडियो दो उबदो सिसे से अमक खरानी कना लौसे टेंगनो ले रे टेंगनो चानिंग ब्रा cái bác bột cái này cũng kỳ chứ phải nó cái con gì đó cái chiếc bột này thì cái usually sự khơi lâu cái tụi cái usually ở hình bật lên này that's okay usually ở hình bảy sẽ làm đi la lấy có usually lấy đấy cái gì đó đây cái chỉ sự khơi lâu cái này thì cái phật bay sự lấy đấy hàng gam lấy đấy toning phok lấy đấy ao phật cũng sự lâu sẽ đi फतिगम से हावी को सकराई कंशोई दसु अदेदी येन दसु हाप पेरुक से मखक लौसी कंशु चांग नम मोटोर गने टिंग नग को से का अनाम बले रे को अनाम सुम खक लौगे सी उशोई शि बुल पतरा हेली ने कृष्णा तो तांग मने पतरा मी खडे तरा पीर से सिम दि लौरनी कोई रे चाद बचा नहीं है हंगाम सिम को लोशन लगे अंदर हफ्तारी पर अच्छा मंगा तो जा रही सिगन नोबाब ले रहे नोबाब तो हमने पामू दे दा जैसे हाइनिंग दी जो लिखो तो हाइनिंग से पिलाती हाइनिंग अथुम बदो मान दी है अशिन बदो माली पिलाती हाइनिंग फंगा दी क्या मंगाई पिलाती हाइनिंग दी फजना हाउ बने सीधी पूरा लव नहीं मैं कोई जुम जौरे जुम जौना ngah pothana phi ke change tore ko kenom su char snacks chakla maktana and ngasai video du su dukan da kharna maka punamak namak trek ko because ai ki phone su switch off oi khraba aduna yum da la aga charging ta horaga de di video se loisha lage haina namak pani and mayam ai ki video si bunungai pirati comment section da dum haibiramo nungai te haina and ai
ki video sibu anobu ichinaw na yengbiba oiradi videos channel sibu support to boina please subscribe to biramo and aibu hana dagi support to bire ichinaw mayambo so thank you so much ko aibu support to bibagi damakta and mayam ngasai mandir gi do moi manung da video chawna e go videography photography allow to di haina but manung da yam phazei ko atuka gi di kari hai manung da su free health checkup le ramba kai bp su blood pressure su weight su gadi sugar su taste to sugar su check to ko adu kai du ka sugar budi ai leite ko normal oi and bp di high am oirame 144 ai khangde kari ginu am bp high oiri se ko aduni duna kitang budi tense oi ka bp high oi basina do adum thum ke ka chaba khar lik thau hai ko thum budi am hena chaba na te but still khadi maintain to bata bani bp high oi bani na ke yidum yum da su kitang su handak se family da khar tense lei ba ko du na su kitang bp su fluctuate oi ko ha wang khat khare aduni da to mayam video se adum loishal lage thank you mayam ibu support to ki da makta bye mayam nungai na liu ka muna si ko mathangi video da